Sa rongo pinakadina na sere me bertona dau ni dele setura na sere ngo na lomai nga loa. Au ni taka ni rongo pinakatiko yani na sere to toko ngo na no ni velo ni vale na veve kani ni vakarongo tiko mai na bongi pinaka ni kua ni bula pinaka au klango sengai ono tiko na kaloko mai na nonta pono mai viti wati ko na kaloko mai Queenslandi yang go be ketongo Hawaii sa oti tiko na walu na wana miniti na bongi ni singa lotu levo. Wako ni binaka tiko na tiki ni ngonongo ni da mai sota pata pako viokani da mai dambe pata me da mai vitala noa na buku tiko ni nonda rongo itala no tiko na vula o vula imbalolo levo andoni tiko ngo na sana wakaturanga o mbua. Nimbula, nimbula, miau, sambula re, vikim ni todoko na bebekani, na puno wakaturanga o the kauni tambua. Ni taka ni rongo binaka tiko yani vanua, vikim ni nasema tiko mai vanua levo, nimbula binaka, mebekau ni sakila ni sasureti, endo na nonda bulanya na kabinanga ni kua, kasema sara tiko mai na puno wakaturanga Queensland na puno levo o Australia. Sema tiko bakanra na sana wakaturanga o mbua, anta marutaka ni kero ame vitalo no tika buni mbaki ongo ya solital mena manding ongo me kero mintambe patatale wakavyoka na kavinikua buku tunga ni vitalo no taki ni toso kena sasanga kena veka enda ulambaleta na bolem beka so enda setava na mbula enda doni tiku ngongo na mbula se na mate bona covid tin kadiwa ya mensala wakumbula sara kiwana nonda maramo bulan indo kai bulan itu ke na kabinang ni sigini kuwa o buni wai lora ni tulele mio sambula re no maram mio bulan re Dr. Teresi ya mio bulan re lewe viti rotuma pambula no wange ena vendela ni abo aturanga ena tinawa sana ena onda benua pambula lenganonga i au ni tambua pe emoni turanga timbua emoni erisara lewe ni ongu sana ba turanga ombua me au setiau
awe anggun ni una bossa no wange wa ambau na tarna bini ua me rauni mata tono ina onda vitala no ina sa totok bakawati nakabakaliw sarbo ni wetu lele na nomu bakang doon may na nito ker malmalum na bitamani may Hawaii muni ngole may mo may talo no tumunang weekend and sigabi na kanikua bakang bula sarching bengo bung na biokan doon bula may Dubai doon bula may Australia doon bula may Japani may New Zealand kikim doon na siya matik may Amerika binaka bakaliw na siya matik may nanonda bital no and sigabi na kanikua binaka bakaliw sara muni wetu lele bakang tumata nan raki and siganikua may Queensland bunuai kata-kata sartungan raki Queensland very humid masa bakang buang kaya very humid kata-kata nggak humid bakatungan nonton raki nonton benua sa totok yan na naman ibi bakatabli tim ko sa doni chung bekang gon na dapat ni naman ibi bakatabli sa wala kang bekang na sereki. Iya, sa November cinggo, sa balak sa tinggal sereki, mewer na huli na kultur rake na university na menuwi research na kaya wibatabli cikina na University of the Central Queensland University, Queensland. Iya sa bola kasaptingan ko mera sereke na wani buli para cinggo do na magamenggo kim na lakutin do na retreat na research students writers retreat batangarali pabuli talangan na analysis training lalu na NVivo kena SPSS software kena na dawan dindike dakila binakaron na software ruruanggo do banget tadi na analysis nakachika na kia na buli na lamani maga maingo kimo na ngoli sobu chika ni sota kile ni Brisbane manali nakachika na maga ondua na training writers retreat nioti ngalan dua na maga waya sa ngay bispek na ngoni sa totok pinakabakaliw sara na nomunibing karabiti ko nabi bakatabulida na Central Queensland University kanimaraw ni dando reda ni da saraba ni ra datu na ngoni toke na bita marabangko dando kilani dando mo nambalabon dando ngolen dando university seganin to bakatiken to na kende bulimbuli chukumayen na tambanan ni beng karabi ni university yang ko bira ngoni bek ngoni ko sana bebi bisa umbek kaya rangay duray ni bango sa unisari to kan ni matandende to kan si mana bunwan dari sarang Dr. Terisi karena inclusivity diversification saya total cingan na human resources nirala ko may na teman-teman tamsa kayali na teman-teman na benua ramai di Australia ramai di Livi na university ndo baka nangona dari di Rutungawir na nandito nagkandidator to na yang bula-bula iyo nangonang ko asali nga bikin to na yang lolo to sa pipa buli talaga to dami na bin dami baka na research positions researching positions sabi mi sa usara na nabikasa mayado the change of time kwa ba anda pinakawan na kina na bibawang giti chiko na kina na huli bako kowa na huli menda zabayani na huli toravaki menda rao ni zabayani so na be matanggali tutu we ndatan ratu mbe akan ndo ngona menda na ile ya zabay nda sa tumi rao yo sara rao sar ngona nakatapati sa totok kabina bakaliw sar maruta kaya ni sati kumul sarangana no ni wakambula ivanua nanandorti kumun dorbitalno yelo sila talong ko bikam ni natikin ngonong ko kiti ko taleson ni binakat mo ni wakambula beira beira sa matik mo ivanua kirto talaga na kornibasu so lang ko bikam ni nangono mo wakambula man beira binakadapati iyo sa miau bulare mai tavea mundo angu mundo kumatu vale Rodrigo mundo mai ngaloa
angku matubali may ngaloa iyang ganga dumbulare yasam bulare katanga kina orto may korni wasu may asawa isa dolabina mutusa dolabina rihi na lengku basu asawa pati kay kindu talaga gumatu mobile sini ngol kina gumatu mobile na tangor tipo ilaw toka suba kena bonoli guna be saibiti kirotuma kena be bonua tale so senga bekan ni naluma baka bidu bina baka bambula tuyan bulare Satu tok kena ko bagalipsar tali ni na may satu banggo bung gobyerno bulan sar may positi kung gondra kan non ramaraw na biokan bung karanga may sote chiko na patapatanggo sangay viva kung bulat tagitiko bulat tavali sandinde katawili chiko na vitalon no na sema chiko na vitalon to sa iya na bambula na patapatanggo satu tok kasar di satu ko to ni patapatanggo may satu patikina baka biokan don saraka binako nakawanipsar isa dono binaka me tek butak nga naman daro bitalan no me bakana no mulisaba kang bulaya ibanua bakatanakin ni bertono mo korni basu kero ni bako madal tekem ni talimante weekend na matubu palo ni tabutumek. Nah, karena ke dokter yang namaraman ni Rodrigo au tabutu mena matanggali huningor mana aku sombur nitu au klasa lebuti kumbeka ramai bostu kuna kota-kotango era la kumaina ya busa lebumbur nitu ya utaranga ulabutu mana ya busombur nitu ena koro tavea maina kina ole kutu ena sana keturang ombua ya na bundua ulabutu mai kina na no korni wasu au basu nambukeru kelelevu na Blue Lagoon Caves e sawailau nambukeru yana koro ya wasikina na tikina ya sawa ene salawaktura ngomba na nunggu koro ni tauri sa nunggu koro ni dondomo beka o ndaku mai navya wakandaku so yana bonua o pakawati yang kantabu besan waktu rano Satu toka iya ni anu muni siya macam minggu siya masar cukup mau Australia roni wak madala takamanda sina yang bakida pamanda dosa ngolekina i Australia na vitaman naka na rono dolu kawalu 2008 Wata-kata na University nila ni Pacifica, isuba na Human Resources Department. Apply tak sartundo na scholarship. Manugunangan di mundo belita ka na masters in that field na Human Resources Management. Mani rawayan ni scholarship manindewa sarai Australia kito manila ko kina na Rolando Kawalu mele wakador kina na bulitorda kina masters with research sembara sarning galindewa sarayani mele dakana PhD that na Griffith University ya na my Brisbane antena sa totoo ko makuti bunga bikin mami na rongoti ko na numlitalan no ay kimamitalitak na unyo usanga mi ato bangko en nung sasanga kinabito ko ni may bertoy valley siya ni raw na nung italan no ni nung sali ato na bunonggo en dor sukalis talimanda en nung tika bubuli may na nung siya ngonele may ron italo takamata na puro buli takamata abulikin may na nung buli may na primary na secondary may ato mo ato na buli tarlaki Payawa buli may na primary school na Jasper Williams Primary School may lautoka undewa sarayani na Kiana High School na Jasper Williams High School mo buli kina ilautoka niyo tiya usangale indua na mbaki Nandi College
wakara nunggu interview na materi interview ya na bonole repeat takakina na form 6 Nandi College ni sa utia ni Jasper mining dele repeat na form 6 Nandi College tuang na ambakin pasibinaka rawa kina meu dewa saradi kina na bolitor bake University ni dapat Pasifika no kita kina na first degree sa matay ko Sandien me kan on mnito buto me na repeat vungango na bunwain do le weekend and the rongoda bango na repeat bakanda siya kambia kan do talita kamenda rongoda se ena bebe ko tembe kami weekend na yalombe kan ni rawa belete ni siya ni rawate ndo laka roni do manda na no wasi ni beba ko ngeti bako sibe bungar barong tik meni kuwa era satabatan bek ngasar murane lako-lako ya enam nonra ndambera bek bakarua so ndambera bakatul enam nonra sangati ko merpasi ronya wasi manda setap manda lako tunong bakasa menangon satu kuni kini vike bungi lorendi o salu tunong bitaroni o sana ndambera tal ya nangwana may form 6 kinay Jasper naliw weekend ay na kilati ko na paspasong ko na peer group pressure. Liw na bimuri-muri. Liw na just pa ko na korbul ni ngone leo korbul ni Methodist is a Methodist school rabul nga kina na ngone leo. Liw na bimuri-muri may ato na ambaki wa form 6 kina sa ko teaching ni ambaki no korbul ngone ya sindar kina form 7. So may liwen na muri-muri siyang da rongo da beka na bosa lim na kay bosa na itaki na yaw pendira-dira ta kaya may babu na kina meu da beka na bitor ngo may fail to yan ano sa may fail to kina nanongo materi da beka nongo 46 materi kay lak may yaw dua au ewa sinitalita I was disappointed matay ang manumangandeo na pasi yo may fail kini karua lako talangan nga na manduali balete ni sa go yaw kasindun do na nito matubale na non raw wakanu itu ta tamag itinango me huli mo raw atong huli yaw sa may Dambani na form 6 tapi orang di form 6 nampak ya may fail ako tartungan naman dua umpula iyo bago di nakitaka ko nakalo ni maram na tinanggo ko singgay langgang nganggo ko na matay ni interview warong ti may kina go sa ko nakalo na nambula iyo bago di nakitaka na nambula ni Oke, baik ng basikat na kakili ay nona be bakambao ti matanga be ya o ni na raw ni dambera tali me pas ni nangona ya ayaw mo nga sa sa to be na be bakambao ti me like to have hope in myself that I could do it again. Yo abi din nakapanakalo ni ya to ya may bago na kiname lista lang ni Nandi College me ulay repeat ta na form 6. Yo klan na wana repeat na form 6 ayo sa nunggu lalawa yaw meu I need to pass. I have to pass. Sindatan yung kay fail ni sa repeat ko. So ayaw manabiso takawakan duwa na rongo-rongo siya na ray-ray ni kasamayato. Kaya yung kay dami kinawakaruat na nung form 6 ito ni form 6 may adaba niyo may pas binaka no kay hindi ako sa reani kina ulitor sa akin University of Pasifika. Sa doon din na biba kong gate o seni ko lilibra sa matsukumbing guara talita ka baklibu na no mo wasema na ulutanga ya me baka tukun chukaya sa ngona ninda ya to men na bunno men dale inda beta baka rosia baka tolu na nonda bitorong baka inda mantualaka senda na sirang baka ninda vila katan minta talno takai inda kilau pondor pono mol mukina yo marutaka ne bata gue inda be wasikina menda wasiana kainda mol mukina meron inda gerida na manda sangai be baka ungeti sa labiti kenda mendele do wene na bunu enda tatandra takatu marutak sa bakalibu onia tabuta cukup bakalile na scholarship onia ba scholarship talangana no malaki buli na university ni deba
Iyo, nangauna mayo tikina nongu uli na form 6 au bakasama takachigungo ni wa apply taka mi first choice tu na university at USP. Iyo sangat tu dua na me ndo membo bakasala takiao se narua na kao na bakaba dua mo na kerea na place of offer na university ona lei bulikina kena karua mo bangarana scholarship mo na ronis me somikina no mudurdo sen minto na bakasala vaya auroni tikuna tau beliau nangona ya nangona bulikina se yo seminto me advice takiao na tikina ya yo ba bina wana kalau ni ngona saranga sama sa pasi bina katu sa place of offer sa soli sanga tu na scholarship na wana na nungu turanga kwa was the only breadwinner na FSC there were 4 of us and food to put on the table kita na leva kita uli keve so he couldn't afford so couldn't afford to me ulako me levuli na university ni Devon ni Pasifika me soma o kana no gudurudoro iyo babili na kabana kalo ni takoso client my situation robi talano na marama tinango sa ngole batike na nganena se tapalena o Master Meli ke level kemi na roboting baka mai kuan ni kile Master Meli tau boli o pa mai tamusua mai yasawa nongo ndo berto nongo momo ndo talita ndo rai kwa vake mbeleta. He was one of those that really worked hard and was a senior officer, education officer in the Ministry of Education. He worked really hard to me azo na punua adokina lintambe ali yeto na position ya yo kami ni nakta na kulo ni rawan ni Romay Vitalanoa may tugani kina ni Master Meli no sa sengato na scholarship ichiko na place of office ko mani Vitalanoa Master Meli bakterto na education Department of Education may raw kinanong scholarship even though I hadn't applied for it. I was given. So I would say, it was given to me on a silver platter. Auro ni tuko na ngaya nga nakalo. Baka binibin nakataka nakalo. Balat ni awas ni apply tak na scholarship ya. May rabo na kina may ula. Kaya rin na university ni Davao Pasifika. May ulita ka pa kina na nung degree in history politics. Saan din. Ito rin na lang bakit nung muli. May na university ni Davao. Mata ka pa kina mo kumatin ko rin. Naka. Nauna ya senti na form 7. So kimami kede na form 6 kimami la kumay na be Cornibuli high school kimami ndo may kimami lay board lay tu kede pa na Nasino Residential College. Nauna ya kadibiki na sendo ya na kina Nasino Residential College usin kila nauna ko si sa Davao na tanga desa FNU desa besong baka sa FNU yang ngone ya kimami may do may karuta kikino kimami na cream baka yang ngone kede era pasti may na form 6 era government scholarship pati na FAB scholarship ngone ya na Fijian Affairs Board do juga tangan na scholarship so kimami do may tukia de may board to mga nasino abuno karuta kia na porbulia na institution na Nasino Residential College may kinakapa kinanima may foundation but may sema to na form 7 na wana so nakabo na foundation ng baki dua sa pasi na foundation sa roya di muliti ko na degree in history politics may tumital na ang baki may azaba ng Victoria Bola and Bachelor of Arts degree. Sa napata-pata nga na marawen ni momo kero nang kasin niyo sa Turibol. Yan din tamani maraw to me I don't you know was na was na kan buwa I had to redeem myself when the na failures kaya mayado
kena mandua, kena rong raya mayado. Somehow I had to redeem myself. So that was kalau may irawatan ng degree, baka binakatakan ni narakana non romaraw. Marama na naturang tamango at kena marama na kinanggo. Niyaw na kena isebong beka. Kena rin tukunay. Kena isebong beka na nito matulwale. Meu ato pa na pagtangin na kende ay na ulit orvaki na matay ni Kuroya. Sa totoka. Ia orang otok ngabi kun dia saro watu no mateni kurui. Setik ngana no sa sanga toko sa sanga mo rawata tal do na scholarship mo do na batanga dengan tali taraba membaleta na masters. Ko sanga kucikim tumbe kaya Australia ai. Aron yo tal no tak mai badamma na balabu ni no sa sanga tiko merano mo scholarship. Pinaka. Membaleta na karuan ni degree sa masters Ndoro ko na pala ko sa mayo tiyani na nungu first degree o sa may nakavaka. Doon na ko na pala ko nungu gandre ko tumeo sa ka masters. Iyo na via lesu talimanda membaleta na degree kilala mo kita na warong cumain na kabin kuha eda kilala na kana ngone ya kinto na ngone ito kimbe kinto sanga mga minto pas me leptum mga minto si to siya ni to makasama takto na consequences ni grades se nava na grade binaka se nava na kota may ngone may murye yo eu ni tuko na niku amblet it was lack of guidance to kenda siya ni do me about to me advice kenda tuko ni chikorto na FAB chikorto na Ministry of Education but au sini pakambau tamatanga be yao mo ndo na mo lakina me ole ronga na advice membaleta ne ndo li bakokwa na ngoni viti na ngoni okay mo ndo binakachiro ndo grade ndo kikando be ka masters e PhD na ngona may muri na ndo good grade sa ngango na kuting do iyo kilani ngona may uchikina na nungu matay kroy first degree limo nga na C na grade na C with ang nga na B with na A. So in order for me mula ko yan na huli turda kita raba for masters and PhD I needed good grades baleta meron ni nagu come back na is it GPA meron ni high may chimita kin baleta na scores may na points meron ko tiyaw yan kina na karuan ni huli turda kita karkatodo yo lako chingan nungu sinitay may tarobiyaw na nungu C kana nungu kita na B kana kita na A chingan nga biyaw na biya huli na tambanan ni Human Resources Department Human Resources Management sorry sama lako chingan na huli sorry na bakavaka au mani lako chingan na sasang ando apply buki apply na biya baki lako na apply berto na FAB scholarship ako talaga na-apply pa na post-aid very scholarship kita ngayon ako may Lorraine may apply dito nabi ang baki apply nabi yung kita nga bitan na application for scholarship na reject mine yung kita nga ako na application na reject mine yo sa suli sa may yung offer letter sa suli man ang offer letter man na university kita na university kay Australia sangay foto nga na scholarship. Sangay, saan wakanduan yung movie. Auron to ko na si mo yalo lilay. Nindo reject ki may nanungo application. Iya in, iya out. Ako na application, duran na application out may rejection. Sayang baki Saan wakanduan ni yalo lilay. Okay, wakang boto chingani nandun ang una, nandun na breakthrough nandun ako na ron ni muli yalo ba muli sangat ko na nung sasangat may gali huli to habaki ibalan iya sangay maniado nga nandun ang una ayado hindi na breakthrough sulibyan doon sa scholarship wala ko yan yung Australia muli baka nandun ko masters Dila isa nakakalurita ko bi kemni na yaron ni sasangay ni Soliman na ibuwala sa tukuni na I regret to inform you
Oke, di sana ya temen nama gani bola. Bakau sana via makilato na tama boleh tilom. Na tama dola kutulong makasa malore. Ni usamba di dola betal di dola gani bola. Kena dina serangan dina Dr. Terisi. Tapi ngona kene dola kumene yang dola kai matalia kinongoni. Ausa au like ngona kene dola kumene sumana bola. Ya santo total sarmento la nawa gani bola. Nito la gani bola santo hope chingan yo na logo hope. Give me hope. Hope chingan na ya logo ni yo. You know, at least there's going to be a breakthrough somewhere. May ngora kede ndo hope tu ngana logo. Yo awa bini nakatakan ni you know isang pa kundo ni bitter se me ude na logo apply. Always hope that there was going to be a breakthrough. Kimpa salah kumena wang gani bola ya, salah kumena regret. Tertal ni bola, bati bola Italia, bati solital. Sandon jena bang rete kibina kota kabati kumpulete so, gaya kumena matai koroni bola. Sana tukul seranga. Oh sambo, saru teman, saru jauh na bola ker-kermu. Ya utali tak na ya letak bikim ni. Me do saranga. Ni oleh kia do pandi kena saya kumena bai bang donu. Mola kia besar na university di Australia. Toto ko makauci. Dia saranga. Iya, oke lah, dia talembang kai it really it was one of the driving force club no kuni move na oke lah cuma nandarang na wa terus lolo bakal wa biotini na sasanga ni dia libu di balai. Kero masih keciko, kero lola baka begini, nasasanay ni nanumalis sekali ng jarambon yang monya, ang kay Tanra, it was a dream. Ang kay salah ko tiko na rejection, la ko tiko be ang bakikere. Tanra ko ang kay it was one of the driving force that really kept me going. Baletani natandrongo in that dream o sa reveal to ni sa tombalet to na musa tombalet na stage o geribang o era kabulabulake dari nandito dari stage but kaya na audience o era already tumba na tanda. This was way back in 2007 mano nadakin na natandrongo. Ngai already new sa tombole to na stage sa robe, black robe, ngai with a red stole, na sash kind of thing, kay damang-damang, black and red, and with a funny hat. Sira na sarang na 2007 na enatan, right? Ang gaya na sa tombole na ka na stage, across the stage, misali lulu, mutara na nung difficult. O tingnan yung sayang ramay. Yung gaya na it was a white audience. It wasn't kinto na yung lolo. Ay, sino reda may Sydney Brown, may baka University of the South Pacific. It was a black robe and white stole. So, and that was one of the driving force. But then one of to me, it meant, yes, I will have to reach that goal. And it was many years after. That was way back in 2007. 2008, kito sangkay lakoyani sur na scholarship ni kito lay tawyabo na fully masters, masters. Now when I graduate kina na masters, the robe that I was wearing, the graduation gown was black and white. Wana kito sa maindami, this was Griffith University. Wana kito sa andami kina na baraw na graduation sa lakot na misatig mo na formalities sa guru mayor to na vice chancellor skerto perket na staff kay muri sa mayor to nandara na black and red, black graduation gown and red stone. Karena raya ikin I was seeking to graduate in masters with research. Okay raya ikin okay reda na to sa lakot mayor to na black and to na gown black and red.
Gay muna nga oreki na saray dake saranga niyo nugo. I don't end here. I'm not finishing here with the black and white gown. I've got to go another step, which would be another 3 to 4 years again. Meu wuli to do PhD in order to graduate and wear that black and red gown for graduation. Kaya rin ko nang kina sorry ko na kalong na wibarotaki. Sa totokan din au talitakan na yalo da butitiko na yalo ni bia buli don din na kai biba lungang katekin bikin kita na parong tiko di sa tiba kita umante tiko elo mamu na bina kata na buli sanga itu na kai tatao na matamu yo sanga ni baka more me ba tawo takana no musasanga o lolo masu wala tiko no mi bola reject mai baka bida wala tiko nga lo ini doan na kai viva un gitin dina ya au maro taka baka lebu me to mantanga no musale kirete matamu na ka o atanda ya sanga baka ta no musanga ngwale ni na tubu taraba na PhD kero ni pamatal takamanta na rendre ni bono mola kiada na PhD be rembe kana barong chukumai nimbula binaka na matabiokani totoka na bono ni sema tikumikina tombula mai Mongolia tombula binaka na sema tikumai Mbua tombula binaka na sema tikumiserne totoka na no munibito ko ni tikumai bako matal takamanta bunuai Loreni na no musanga ngole ni mola ki ya doba ya ni na buli ni PhD. Pengono sa kina graduation ni Masters of Research. Osala kumaya sa kirato ya longo ayaw na nazoba na that level or to na graduate with a graduation gown, black and red, with a funny hat, and that's a PhD. Sanggay suka mana graduation niya au may chipaboli wale sa na graduation sa tinggu may sa nakadaka sa andurong nakadaka ay Brisbane may sa tinggu nakadaka chico sa uchinabuli sa tinggu nung nakadaka sanggay uchinaka ngayon doon na matawa sarto wala mayor to may na Griffith University. Kinakaroon nila kumandayanin na office mo the Griffith University muli sa tabat na head of department. Head of department. So sama ni wal saranyo yaw kitole vital noa or to sama ni tarong abiyaw kinakaw biya ka PhD. Oh, sama ni to yes, absolutely. But how? How do I go about it? Ang nakakapagdeka magkana. Waktu sampai ko na rin daw ko sa graduate na Masters of Research, and again you are able to, but it's with honors. So you've graduated with honors. Can balbalya can mek na non da barro you have really good grades. To be able to graduate with honors, whether it's bachelor's of honors or master's with honors. Asa sangkina nasi ko kay ada tunawan ni matay ni Koroy sandali nakakapakukowa may sa ron ni bilang kasar nga grade sama ni to kay kinamblet because of that you are able to go straight into PhD. And there's a government grant, do sila na government na namatin to Australia, do sila sa grant where na public universities in Australia. So one of them was Griffith University, quite public university here in Australia, one of the public universities. So there's a few grants do sila namatin to Australia, mengay non to lewang or to na university na to Australia, they non to manibuli, with good grades. So Auro di ba hindi nakataka talaga nakalon una yan itara na merto sulebi au na scholarship for PhD. So meron yung takab kinananong PhD. Sa Marisol na scholarship sa Manila ko resign tal may nakuno takaputchina sa may tibuyan na PhD.
kau na via pagmatala ta kite rong le tu na PhD sa la ko sa kale yan daw medali kalau te ko na PhD sa la mata mai na nanda marau na nanda sana numa sanda dut tu na makasta saya tu na batangin ni hindi ay na kami ta bakasamo ta kaya sing rete ki bu tember ni leyot levo na kain na la ko rumah nangona ni PhD na tolu se vasi lima na bakio na guli tipo kina na rasa nga niya malati ko mo sa bertak na tuwe au wadi na ko na kalau ni ngono sa mai ko kina na PhD mate madangan ni kaya ba tuman yung sa reto na liab ni ngono sa ko kina mo sa lere na kanya dormo bakaba na literature review na ako tidak na literature review na the methodologies that I need to come up with what methodologies I was going to use na ako bata na nugot topic mo na topic dalam beka mo ng tinitaka kaya na beka kaya ako bata man na PhD yung mga nga kayo sa overwhelmed sa baka sa wala may nakakatuwa na PhD ko iyo again siya nga baka niya libuyaw na tanda wari naman na 2007 ni somehow somewhere I was going to graduate so yung muna bulira na nakaka ni bulira na kaya wale na nakaka kandindike lebo na nung wili bola na literature review lebo na nung da wili bola sa klase ko Terisi lebo na nung da wili bola menda sinin da wili bola nga menda describe takan na summarize na kain da wilika and the critique the critique takan na kay tuguro kango pananong the field dan kay you come up with again so I had to learn all that I was in Kilatu kala tani didn't sa may master's with research it was just a mini thesis po may takapa siya nga ni Tito bumibaka sa gayri kaya ni nalamin ba yung PhD na ko biya ba magkakachike is the importance of dito sa data ka na mo research topic doon na research topic may you have passion about may ko na maruta ka mo na talita ka balita ni sanay what ikeda nakakeda when everything fails you'll still go on because of your passion for that topic so kaysa baka binibila katakan ni na topic o may tora membalit yung to sarang na to kinipunuay ke nanon to may nanon to buli may atap nanon to le Kentucky may atap sar may to lakwa ni le baka but hinatap to lakwa ruman na bal ni nangona to baka kina na possibility of promotion sa sena na era so all that ausali oli bandikeba kaya ko tulikin na matenda no interview au reverto kina to na pandindike verto na ruana mines level Australia o PhD but career tinto kina kilati ko kina kilati ko na na mines level BHP namona sa nagtiki mungkin na may split kino kami may South 32 so sabi nila po na South 32 is an African mining company tipo sarang may na north of Queensland north of Australia may Darwin Northern Territory non-reto na Anamland dami chiko may kinaman na Groote Island na mine go na manganese mine on Groote Island dover na yanu era no ren yanu to kino certo na aboriginal of that land so yan doon na bonolevan din di kina le doon na bulan no kupika au le tubat kerna mine so kaka au interview te kina na to kino nuwa pagkalangan surveys observation pagkawatalo takachika na magtaninong interview au le kaya batumanangabat kira it was a cultural awareness trainings camp where na manindiar kita na main so ira libong ira yung bulubul o manilay kaya batubat kira tu talangan na to pinibal nuwa
memiliki ambutunan on country on country tolo nambongi le kania mai kina sona kai o se kania bandua na kima milei era buku ni research but you really needed to build that relationship andra kabi kenda na dia lakuan na bultora ki sendiri na kabana bandindi ke key is building a relationship sendiri nio tara may nagdata se kota may nagdata may veira na leo ni banua se your participants you really need to build that relationship mera kina veira mendondo na nondra se mera loma soli beka se mendondo ba loma soli mera soli na the information that they have which becomes your data for your research. So, na matay ni mine, kaya nagkaroon ni mine, berto na Rio Tinto, my Perth, Pilbara mine, it was a steel iron ore mine. So, hindi kita lang berto na tokin ni Panua. But nanorto everything, it was HR, na human resources, like employment relation in regards to indigenous people. So, Yendo na kana nungku pagkawaturas ka na matinino na you need to have passion for your topic, Yes. Your research topic, because if everything fails, that will take you a lot, Yo tunga na nungku baka na nano ni o takabat chikungwa na research no contribute less about the topic no no ike. Eran dua na ngona ano beli lako, pero beli less tali nungku ba nungaw biti, yun ali baka ibarakina. That's it. Or maybe more of what I do that I currently am doing here. So, it pushed me. It was a driving force. Kung get young to me, uli na nakausin ni kila. Dito, kuni mandua, tarong lakoba. So, nangona kena do, kena na ngonit okay. Kenda santo bakanda sini da biataro baletan terang ikanda ko reanyo iko sel pinikilanda ka ya dua na issue level weekend ya ba ndu na kabana klo ni mai buli wala ni au sa sing sarangan ni dai biak kawita kau na bosan ni tamata se na no rai au sa ni siang ni kilauta ni pinikilanda ka pen ka mezaka au lakoba au di sanga mo kila Kau biar begitu tinggal weekend rabar roting main kami kuah, dorang boleh le biar weekend yo pakai kita katakan yo mai rawan ni bakaba na Australia. Sabi naka bakalim doon din sarangan na rin binakaya bikin na bitaka panonton pandindike nanding taka na lesson siya na ulutang and ungeti ko may loma doon din na barite ko binaka na butang ko bunuay Lorraine na nangono sa nalidabang baka kineso na kanan rin na lakoturuma yan yalo ni nomu binaka tumotakap sa na passion kana po sa baka bakambua ang bilingi ko tiko nung geti ko tiko motos chunga liunan rendre dapat tako sumay bilingi ko tiko nga doon na yalo mana bakutia na kawati kibun o marutak talangan na namuto ko na maya na taro kaya naman doon binakatamenda kila ninda siya ni kila doon naka kakwa ni mandua ritanggon na maramong ko Lorraine nandrendre lako turuma may repeat may nanabuli melaw toka nanon sasanga may USP dabuto toko kuya bidan na si sarado katok na half moon baka ririb nakatatok na non the grades iya siya ka baka doon nila laylay wala tok nga Lorraine wala tok nga Lorraine do sarang nga kind of bully kede kine ni ko so you don't have to have a perfect grade or you don't have to have a perfect schooling mo laki ato naka o binakata mo tanramo ito binaka bakalipsar na biba kung kiti na kami na ko talita ka talaga bunuay Lorraine no mutuko ni chiko tiko talaga no sasanga mo na laki baka dore viti so na no mo baka dindike sa no kutirum baka no mo ni bully may Australia tiko baka no mitubutuba ya kasanan dolan na nararaniwang buka na bitan nampak kemengo mo nangwale malaki baka dore so na dindike viti sa imbua sara Biraka terisi iyo sa chico no gulalawa antor kan no gundo nisama yuli de tuna
ibu nakai Australia samai kuliah turun level ni wale ni banding dike era talanga meu nango ni kata Chico Berto na Central University of Central Queensland University CQU. Probably binakatakan ni it gives me that experience sulit juga experience kalau ngabiang kilaka no kilaka baka tito besar na beka ni bandidike kaya o via waseki na kena bata-batango ni karena gulalaw menandorang na menulis ni biti naronile viva katabulini se nule tawya butaka se to do research na untuk penulamannya biti pagkatawa kinembua na au lakomekina tora kana no gondore da tuna bekao rongoa da ore da tuna bekayato kali dia biti au tunga nongon ngandre menandorang wana menalistai nalayang alistai biti ina nongku penua nongku yasana membaleta na pandidike na orang ko may not only as a researcher and academic au coordinator kachingondo na academy na academy ko it's a research academy na raba katambik indua saranga orto na leuni banoike to na Aboriginal and Torres Strait Islanders dora kau may reda chiko ni may coordinator kachingondo na academy ko nanon ramay babuli di oir atik usar may mana first degree nira first degree with honors pero lewe na talaga na academy go sinirang gawarka nga na really masters with research so tik usar nga may mana first degree so degree with honors o tiawat kayo to na graduate certificate in research or to talaga na students or to sa kabut na masters with research kapag PhD era level kaya na academy go so the criteria ni Zurwan academy go it is in CQ University mo level na academy go you need to be an Aboriginal and Torres Strait Islander so that's the main so important criteria Ochamangi Zakabachina Bulingo and you are part of the academy. So as a coordinator, no longer Zakabakoyao in the university as a coordinator, may coordinate the training care, the research training, so you work in the research training, it is how to write your literature review, how to write your results chapter, methodology chapters. How to analyze your data. So, nalak making a software training. We have a NVivo training where nando qualitative research. But can SPSS training where naka quantitative research to do with stats. What we ni wano may PhD kina no PhD was a mixed methodology. PhD. So I was able to cover quantitative and qualitative analysis of good data. So it's really kaya saranga meron ni zakaba me tara me uliza na software na analysis how the data were analyzed na good data. Makararapat talaga sa may vakadaka go in the City University it's transferable skills kauli na may nanong PhD o sa may wawili na chungo na nangonebuli research ni Aboriginal and Torres Strait Islanders so it's all the research skilled training. So may babuli ka chiko bihira apakah kuat formatal tak chiko namatay ni nanotobitang no na kabinik ko Dr. Teresi na writers retreat as part of it babuli di how to write but academic writing is very different from na bola-bola datak tunga letter writing essay sabi na essay is the basic your academic writing is very different. We can na Butrarani Bandindike and as academics we know that academic writing is very different.
So yeah, so nakai babuli di chigo we're talking about no so that they become good researchers. And not only that, so we look after them, we support them. We do not only academic support and research support, so we do pastoral support, cultural support, financial support. Merely complete yes. So the concept of the academy baleta mera kunirliado koso kaya even matangani sana mayoti na scholarship ito nambak nga scholarship sa mayoti simbertunyo na thesis there is funds provided men dar solibeira continue to push them mereka sarani sa mayoti do nambak si rota nambak daga nila yorki kau apakah sama percaya ni dia penangunan dan tulah kemarin scholarship na US8 scholarship menengah kali menangun buli era sama tak PhD menangun ni my semi mayutian na scholarship terminate the scholarship within 3 years or at the end of 3 years isebar tungan yun menangun PhD dengan masters, mereka boleh pikir merah, ya lain-lain. They need to pack their bags, they need to come back to Fiji. So on So, you know, having said that, or they go through the same thing. Scholarship, but we have funds in the academy to be able to support them and sponsor them until they finish. So that's why this can be done in Fiji. We need to take this back to Fiji. The key factor here is funds. But talking to satu nangangan, satu lagi ada research, it is the funds that we need to look for. So that's one area that we are to do with funds, to do my homework. Really do my homework, sitting in Australia, trying class sources of funds and scholarships. But one of them list and training, the research training. Really need to know where to tap the funds that you can tap to be able to help in the tone okay. Sandia na sarana toko bakauti tali takabak lebu na matuko na na pastoral support na financial sanga cukup talanga na cultural toko bakauti na nonda garabi rato na to kiningele Aborigines and Torres Strait matang-matang na nonda tali takati ko ni era revi community ko ni maram ni viti kau ni ving karaviti ko na tambalang go bakata na nonda raina no mundolin takakir na manivuli bunway. Iya, terisi. Namatay ni ngono may tingin City University warna numa wiran di oya Torres Strait Island da. So bulan ni rere tu wango sa leva mga takumiran ni Torres Strait Island da oya may viti. Au to kini konua ya may viti. I'm an indigenous but a Fijian indigenous. Iya besar na similarities ng the cultures. Ortona Torres Strait Islanders, orto River Tutu nga merto Islanders, baka merto bakay kende tutu baka rara taksar nga na naman bibilawa vi maliway building of our relationship baleta ni the kulinyang bata we have similar in few similarities in our culture in a few areas around nailak timbe kay chipo sena sumbe kana bakataro na timbe kabira when I came in say matenyo na tekibu all I had to do was just build the relationship with them, with the students. Mereka panangonan ko they're stuck with anything to call me on the phone. Sang bakanir na boss talibira na ni researchers and academics issues that they're going through. It's
era orang sarabira mera wasia mai biao karena email mai biao terus telefon kirim mai biao kima mai bitam no so awa kami lebih nak ni again comes back to building relationship wasaranga yali wa purut kina bat kina takul ni ang bata kwe raw kina na nabi kalanoa nabi maliwai bat kira to na dokini ko Tato ko makoto ubia vale sue talangan na mutua madal takat chukmia ni soera na nonda mi vitir le vuli balangi sali uchi la tolne ambaki ara siang nila ki bakata bara ela sonan rendera le sutapa I so rongoda ni sarle sanga taka merle takada kami rusi tolna takada kami roni rasomu na non rambula na visina ni rambula mi balangi so liwe ya marotaka na nombi bakung geti ni kuwa ke bakai sombe kar bakar rom tuk mi kuwa stop chung bekana rendre na buku ni buli na bunar chukin na tini ngonongo mereka ko ni rere merataro na ngol bekaya ni na sort tambana na nomu nindo ni university kino ir na support support department si na financial aid sira tambani scholarship eroni solitale ni sona bibuki ke bakasama ni tukuni main sana tabi ke ni dareda na kau pamadal taka cukup nuai loreni na kalau ni apuno sali tabu kita tamata sarang gaya lak bikin na gangga ni masuk na lo sebana tienes sekolah sa totok so building relationship is key don binaka Eunice Wong binaka bakalib kambimbi na non tabi kani ke na non tabi kawite kiti kaya dar sarang wal sarang madani ko imbua may kana nung mga madal tak miyaw Dr. Teresa ker mo na bakatang takamada na sereng ko quando to asala nga to governo na do ni de licenciatura au klani tiko na buna na no mwa vinakata mo me vakatangita kina serngora nio wasia mata vikenda se damba kana buna ningan revakina kena no munisia maimbua vinaka vakalevu noi ana vakarita kanong kanin do na mapi maimbua me bukena no dorvitalan no Pinaka terisi iya mepaka ngai lorechi na mapia ndare de chico ni tolu na yamiano to viri kiko to viri o yanganga o ngaloa singa baka ni kuni chico chao tabe tabe chimba kamai iya el ngaloa yanganga tabe talenga na chico iya tabe iya tolu na yamiano go orto dirikoto daron tukuna na of the mainland of Lekutu Torero nungo yang ganga ngalota ve orto anu bekan orto torungo orto serongona endo kadibiti orto me orto na ando tukuni tu ni ibato kai tu merto ngonen daw karena laku mai kya era ngonen daw ni turang timbua kira itani na neto yanu na kena sautu na sesalu ni waitui au seba kasantaka nyorto na tamanggur tunggu lakuan merto bei goli serto le nunu ni rato ndo kapto na bengon ke derto la ko wire to kapto ngaman lebu ni ika na sini ika la laingo na ika le lebu na walu na sanga kurasa sa lebu tu nangon ko ndo makasama takan ni bengon ke derto ndo la ko ni wire marto le goli serto le nunu serto le dozoka Artundo kaptua ngamai na lebu ni ikan kena na sesalu ni waitui ndo talanga na bunwa ya mai na koro wa buliva kina ni ndo la koi wai sa ngona sa nda sa ako mena baso na sa nunu erno nda nei sa ko mena baso ndo la ngai kana baso wa boli ako tu na kurta bioka da kana sartunga basi leu tu ani lo meni boto se wanga so kana kakena ubuni da ni se orang tu no wana tu ka ki mai kina berarti ni lebu nango nando bese rekinga kitu ndo la ka tu
Itulis tali na korne kitong le serik ni buli lele kona December serik ni December kitong le buli da sarangaki na lako na lako wai na bambu kan sing tuninto akaba ninda tuya ni na korlebu na ninda na ni umay menangai kau tutuman dan ni iwai kilao na banua kito may hindi na kito wala itu tapi ya orto nangong tubuturang orto sa may bay tiko sarpin nga loa do perto na yan tulog ko kinto vital no tingo orto na buno orto may tingalo ang baleta na nito bumbu bakarua ila kumay na yan totokang ngaloa so levo nangona da mesterniki na tingaloa levo na buli da sa Berna nonda ne, nonda tata, berna nonda kasi. Baleta na kawabiti na kaya na kakakana na iyo. Yung muni nung tukun na kina may kemuni darisi la kona mele lang na serengo lo may loa. Balatendo kutale sutale biao na makanan namin ni se tuba tadi chico mai na bengo na kaya kitang dali serek yung alo kela tani tuni ko bono ai na yano levo kina na sekola tu nito na sekola lo mai ngalo ai yo la ko talaga mai kina ora to le levo era Rakila imbe kana buturara nilang sere, bebakana nito tatao, onda vera o tao vini, bali na mau, kaya may lita kachiko na daw ni dalay setura na yun na grupo ko na daw ni dalay setura to lang serta chinga kilo to vida no gunne kandi na saranga kwani na ndronga da chinga mila portura ser to na daw ni dalay setura era lang serta chinga kilo to le vida na kana marama kaya na nito neye so ando baka samutakan indo yado na lako na share na we share kada ba orto composta kan beka serto bulida orto na daw ning galese tu na grupo go ito na serendo tu nga bea balat nindo baka sa magtakan ni tu baka kimai do ngona kinangala ko na ser kimantal nga kimami dani siti ko na ni mamitum tu kimantal nga na ngwane se na serengo Kotalis maybe live na memories, memories of growing up in the island of Ngaloy. Na bika kim do zakaba na bisirik ni buli. Ngalo talaga ando na bumili yung kinandanda kulat. Kanda kilachi ko nandanda kulat. It's a type of a sea snake. It's black and white. Tona bono ura de kinan vali mandanda kulat imbat ni kimami dola ko wa kemle kambu kasi kemle kau bunyu mai se batala me kemle ko ni kite ni kemle isando uana bonua kimami do takos tu mai wai de kemi takos tu mai ni mami buka ba dir tu mai na buka ba ke na niu na danda kulat talanga era bila ko kitu ya banda in dala ko tu mai wai so ya terbunuh buli da makina ne wale ni nonda kami toke nonda daw katakatuna nonda na kanda bakaba na kana kauma na kakana kena warau taki le terbunuh ya ole buli da sarang makina kana quando sertali tungan na lomay ngaloa pinakan sa totoo makawati marutak serangan no mukir maya marutak talaga ni siya mabata na vital nonggo kina no na may wasti ko Professor Patrick Nane may wasti to kendra kan na libu ni nonra babi di binakati kumay na may kan may buwa nili weekend na sangga may bulitan ko libu naka ondo tarita ka makalibu nga na mape man nanong mga kina mo na barita ka man bunuay loray ni na mapen ko ni no loray to kina o nanon yan tali o ngalo tok talaga batik-tik yao tabe ang ito talaga o na yan yo o yang kangay
Totoko bakoti na nomwa siya mai na nomunindo ngole na koro ngono ni siya ngone lo lilikin. Ronyo ni ba madal takamanda na wer na itumbutumber ba karong chumini kuwa na bimbi ba si bikan na satu talangay balangi so iron ba kan tu talangay na bi bunua tahun di lelewu isi eviti na bimbi ni nonda do ngole na koro. Iya, ndoro kaya bimbi bikin dengan tutum nango menando wakabulidiran na sekautiran na lubenda ina korre sang bekaninda nirtu na be korlelebu sing ni bulida lebu naka membleta na namada bi korkor ni rakau yani nangoni sereki merakau yani nakoro lebu nakarle bulida yang dengan lebu nakando ni nambulat tu tahun ni sing ni ratu lebu nakar suatu kaitu merenda susman rai. Ini mendalakukan ina mendali serek itu bang digunakan terkait do marok taki begitu. Nabi serek ngami kitulah kitulah kun ngalo begitu le serek itu bisisu do batawase begitu ni semua temu vale buni lengi be sabi kemi na orang itu maya na ya bani itu vale mai boni lengi ya mai tabea o rodivo ya mai ngaloa o boni lengi au o wa di nakatakan lim nakali buli ta mai kin na wale ni nakatakan kakkan na laku mendali bangkar kakkan memilako buli ta na laku patkir na ne yarna na mera laku ya ni mera lein bangkar salu ni wa tuina be mataka ndala ko ni zambu kana bikai sini daun ni ndaka betul ni ketika lebih koro tahun ya lebih so iya orang ni tukune ke it is important yang sarwale bumera kau nangone lebih sereki kau ina koro para leba buli na waktu tukuna cenggo na indigenous research the ways of knowing the ways of doing and tanaron likilanga mai nindala kuna kwa dale rei tana bikaran do zakawa siana kila wakaba nuwa beka na the wisdom or the knowledge of the land of the vanua and taron likila nindala ko bawa sumai na kwa nah Tutako bakoti. Kala ni wakambulu chukumengo tal sunia wakamoden belena suba wakambulu chukumebike ni bunuelo reini katal chukamoko o manga ni dabuti tapoy. Bulare. Sa binako magalio na visi mati chikumai bikem ni na barong chikumai dora karkela rong binaka tiko na vitalan noa and ngande sar chikua na buno bakaturanga umbua bikem ni na siya matiko bakan rai ngaloa siya bakan rai tabea nimbula re binaka bakan lebu na siya matikumai and na nero may vital no tiko ni kuwa kay marama bunuai loreni tulele da sarabati kung na mapi kay viti da marotaka ni tikong na mapi kay mbua da fabi binaka be Professor Patrick Nunn naturangan ngilandi sa viva tabuliti talchungango na University of Sunshine Coast may Australia kamay talo no weekend na Singapore ruway talo taka weekend na tama ni Cornival liliw chin kando todo ko sa may kuni na bono buhay ya ngoni sa may pamatalanggo bunuay Loreni se tilibu tali tu na be kormakao imbua mena mapitaki mena bakaso kumuni so na kanita lanoa enang galore mbeka na lomanin 12 nampe kamingo enang gay kitul nakataka batambeka na University mbeka ni Devon na Fiji Museum arto na Central Queensland University kay kito may University of Hawaii mendonay matilawla may kito na ngante manda imbua au sa durumi usarangan ko na kanayalo bunuay Lorraine sa nandolo nararay naman ko mentor sa ngwalean imbua si Vala
dono saranga Dr. Teresi. Isa. Binaka makalim sarvi. Kim din na siya matukumay. Rongorore binaka din na mapi kimbua. Tok talangan na bitala no may waseti ko bunuel Lorraine. Ena buku ni nonon do ngale wai. Levam buka. Levang sa salumay. Letubat tukir to na nair to na nanar to na bumbu. Sa totokan din na ini dos reles tu nagay na buku ni banua. Kena non buku ira non tanggasi. Era ndakalungat ni bakan jo tek mai weekenda sangai weekend men bakan jo tak werne tempat-tempat tarap totok makawati nimber ngani me dapat na daru vitalan noa tiku talin total na kau bina katamo sia sena bosen bekan biba kal ngangataki werne bakarong tiku mai bunuelo rain Inaka via tukuna nga se via napakasawan beka na via beauty tiko ve kita nga nabarro timana kami kwa kiko huli tapang beka nga huli tikina o huli na tiko kuni mude bakarawa sanga me makatawari sa na huli lego nangona we are good starters but we are not good finishers Antona kaya o may relative bertutai menangana atau kini benua ke Australia na rate of commencement bertutai kini benua na university is very high na rate of completion is very low we bukan kita itu bata so somehow somewhere ilom benua ilomea le yali tikin na nangon merle quit they quitting easily so mereka ya udah bandret tak weekend na wani okay wani ni buan ta barong ti mai na kami kuai ke na uli la bang ngao uli tiko wani sor rawa ena lima na kai na ya bang beka siang beka ni smooth sailing se me raw na lako leuna tatan renre leuna na kain tan lako di rumah but hanging there meko sanganga na no mo muto do como complete not only be a good finisher but be a good completer as well so you finish when you finish well you complete well when you start well you finish well yes so andong na kau biya ba ndreti kenda sa na ngone bulie woni rongo lebunga na sa temu buli na university o sa takap chingo ngai mayoti ngai bila na bula bila na amba saya lio ngone sa quit sali takap talin jo ka woni na tamat so hanging there bakanga kito wamadala pakchiko dal pakchiko sini kela taronga if you don't know how to do it ask kerebira kwera perkilatu berbabuli ni kundo mandua nando taro baleta ya na kichen star bakali so yang bakanga kene karua ninda politiko mentana numa talengana banua inda tawiabu makina kena nonda benua lebna ngona sanda politiko o sa rong leb ting bakana koro isa lebna kabinak samai sanda rawat sanda ngole rawat tiko na benua tiko mai kena na humble beginnings ndado numa tiko kena na kawit okay nda keleitani na ndo bikawitaki so money ya bahkan rezeki tangan kami kuah aku kuat Itali lebih kami tak belum mani kita kasih sampaikan dia aku main na main rula aku bertemai aku bertiki ko memutuskan rula aku bertemai na sana dua na sana ko la ko berkatal main na dua na sana iyo ndo belum mani ndo kau itaki ndo saka kabat well ya bukan dia tidak cuma ni kuah lihat mana salah kami weekend dan wingati sangat menda ditambah kesumbu ya sini nonton itu warna kawit oke
kenda naman dito nando sa kabata communal collectively kabata ni lomani ni due toso na mana utak na mana toso enda kena bonda sasanga na yara tarang kya enda tronira sera esa kabata pa kabata pa merlia vikya batu ya nano dito baka Ele menguna santara itu menguna konda itu na bola mata na be bosa taki na be takin beka na be ngati la kutu sen menguna itu ya obi na katangan yo pa ya long ngata kita na kadang ko na be romani paka pata kising ni kala taro Beleta kima mitungo eso kima mi kilamba ka tuiso na ka kima mi roni baka buliti kima mi uni sengete buti ko baka usi na feel rungo na feel ni baka dindike baka obia baka salte kikanda talangani na minsan dabuli bakuku asar dabuli merah asar dabuli bakawa tu berjaya kena kau tiap tinggal pun mulai tak pernah kalau kita mahu ni kalau kena nak kelatu sale weekend sanda mai lotu sini sanda mai rawat kena sanda mai kila kata lepas sibia sanda bakal minta mulai tak pernah kalau iklan negara mai nangon nambah ngani leng kat nagai di bucik nak kalau yo biaba di tak kita talen nak kami kuas itu nak kain rendre sana ronga te chinga kana nungu talo no lebu na fail lebu na wika wala ko rumah sanga ko kondo new mai datu beka se mai quit beka se babu na meu uve karau me virta kana tawendo au tosa chinga continue to hope for the better ya kapasaran sama ya bando na baktange de dengo mibuli torvake may ikaw may rawata roni babu de binaktak na kalo babu de binaktak na may bakamuli atau may banua may ngaloa may tabea werna bikango werna kango boleka extended family werna no itokani ndabuli batanga sa mana university ni deva ndorongona Oir no kitokani na Justo Williams High School oir to may top line no susumay kina may lotok ka ka na numero sila sarvali nakakabata kaya nga naroon dato sa kini amen binaka mga Wudwe Lorraine na wasi ni biba kalungang kataki o may wasi chuku weekend na kabina ni kuwa uklana boso may todo ni kuwa sombeka sarna bakarelo ndatu tumbeka serelo lilai uklana bika may wasi ni kuwa na durumir tale beka bidang beka na libo enak na ya bola tir mer tosto tikna tosto me kakune lilai merasa sangat tikna ka bimbiton na masu kenang karabi kalo totok bakawati nakapakalibsara wunway na nung may biusin ni kuya sana suri tunggu nang wala si may dava mo makapinipin na beka mayroon beka na beka ni rabito po ni may na nung mutumbuta kemay o klan ni vit sarang beka nga may top line rava kong bulot siya kumingo so tan beka nga mayroon na nung mubuli bata may Jespo Williams si Rayma Rangon ang bula binakataw with na ex-calls na sa bakong bulot siya kumingo sa kaya nangonong ko mo bakong bulot kaya babi ni binakatal nga mayroon kaya na biyo ka ni may buah kaya may asawa kaya talaga na bulo ni may susumelotok nakabakaliw sa ginakawalewo bikim do may toka wisusu ito nagarabi wisusu na nagkanggo klaro to nagkanggo na ngawa rati ko top line bulare sare no wisusu re bakatamaki na to na One buli na Justo Williams kimami na ex-college kimami buli pa kamay ng dorangona binakawalewo ng dorangona ng nabitokan binaka so kimami senda friends yung ana
na wala mata io ndora kana ba binaka ngone buli ngone ndabire reidi da bilo mani tu no vito kadi binaka sarwalevo binaka bekem na buli mana university da di Pasifika kena mai ka degree wata foundation lewu bera na rabaro ti mana kami kwa binaka bakali na vito kani na bika kelenda la kuduru mai se buli tu na university da na kwalevo na be maliwai na loloma takalaki na orto na kangu wala kasara na barong chinga mai go beresa lenguan rau beresa mangani yangu na university ni lewa bina bali buke na nondo support no mundo wikawita no mundo bina no abili bina katawali no mubula ina ndona ngono iko talenga wana lei ora do mai na patangi ni kita ya ga tinggo so ni ito talenga ngono ndana biar ngono na domomu na bata-batang ko pinakawali wakirto na wekangu turun ko matabu bale lengi-lengi orto may tabea may loa bina wali na orto may lekutu orto may butua binaka yang gangais binaka wali warna wekangu warna timbak may orto may asawa so beka na sini gabuta rawa na kami binaka ni kuwa ito nakana nunggu pagkabili binaka na numnindo binanunitumay na wala mata numnindo bikaw itakitumay numnindo loma sabu ani parita katu piyaw kerto nito matumupay sakali rin sabe na pale sara bunwai Lorraine tulele na kabina kanikuwa na numusile tumay na numungauna may Australia Queensland na kabini singa makarumbuka ni kuwa uklani numusinga talaga ni biba katabulidi ni kuwa ya nanumu yalo marau mo may vingarabe na kabini kanikuwa sa bakta tolme kinay vale mo may baka bakarau na nondor may vital no bakarita kaya na yalo itiko bikem ni bunwai na yalo ni nomu binakata mo may biwa se kabi bakal gangataki beira na bakarong itiko may unita katali na dotal na ngono may murik la na bakibo na bakiro na dolo sa bukarua na gambita la ni dolo tubutuba kaya kakito na tukutuk tala na nomu ni matin katumba kato unita katuka na vitamin ngoy Hawaii no ni na talavi kito na matin katumba ya balat na tukutuk ba ngol chuka ni kandaw na ngol tal chuka ni bikim do me kandaw nakabagalir Alolong sarva lebe tota matkiro langon nakabale mana naka belum terang dibikin do ya demanda naka isa nakabale sarvi kimni na sa matikumay klano ni talita kana vital nongo ke bunuai tulele ni bergan me vada barna ni robital no menasongo kinenda na ronga talma na sere mai lomay ngalo en nonroto sere na daw ni delesetura nakabakalev na siya may. Doon may ngaloa, doon may tabea, doon may angganga, nimbula binaka naturang maraman nimbua.
Sa naka bakale sar bikem ni nasema chukumeni kuwa en nerobitan lo ke buni wailo reni tulele bakumbulu sar chukubier ke nasema tikumai en anu bakturango ngaloa en sana bakturango umbua au ni taki ni rongo binaka chukayani na mbeo libo de vivo se na ka binanga ni kuwa en lo manga ni be mamani awo sa tikongo en nasema sar chuki Scotland ki Peritania en nasema chukumiki no ratu Filimoni tuibono lebu en nona wasia chukumo kwa nona bengaravi en mbose lebu ke burbura ka bakador mes Scotland en lomo ni madongo moni gesia matal mekina tokleti bulina parle se buli matadon la to kuro to boy me do bana nda mesia matale en lomo ni bima mania wongo en be en walu na kaloko en modo me biti asaba ko matukani vike muni bina ka bakalebu na bubale na tulele may Australia bina ka bale bunu welo reini kerto na nung bitamani en na nung musile na nung ngono mito me bitala noa en na kabina ni sini ko ni mode to man